Dwadifo no ewo adwen bi se ase ye pese eji asase de fi to asase ana wa do asase no se wo pese di dwuma bi awo so a o se assembly ma ho kwan o de draw is that ba de omo ye wo ho nyina ebie no a o assembly approve de ma eja ne je nsem ho ne se abra eja ne sha ase no na fire service for enya kwan nkodum ja asase na yeteso no ezante hene dia tun va frɛ eno aka che se nana no mo na wo ena asase no so ye ne dia nti dwuma bi edi wo so be edi ma no say Kumasi Traditional Council ene KMA eni nkita ho ye de yen technical report akoma chanfo ne nana mama hene mo gidie say efia da ebe nananom betun sa afre yen KMA fo no ma sa tun sa afre dwadifo no na yen mienu nyina de wona nanu manum Yes, Santini Online Radio, the #1 in all things Asante man. Culture, traditions, and people. Tune in and enjoy. Enchiani akwaba kase enko ema obi kiara asabe yene na shiani Asantini media on Facebook, YouTube, TikTok. Like you do me dey my shema for fun sanke dey don channel comment piano wetin dey go on e dey amaye we are not following page no Facebook and TikTok amaye YouTube no subscribe page no e dey amaye enche pia fia hyase na ejakase bi eto ye edum blue light e wonom na ye friend mu aba be see ene e kamia ye se February e wo shi be see no no shada enter dey e poso na so ma ene dey ya bonan abipiem e wo honorable Richard Kofori Ajaman Wodi ena so a oye Kumasi mayo yene ni bedin komo afa anamuntu a ekoso afa edum blue light oso mfudumedi sweetie nana dampa honorable abomboko yeso adum ho ye na wa nyankopon adum yense ho ye pasa Kumasi so ho ye Kumasi ho ye sante wo no kwa de azo Kumasi ho ye e de nyankopon ase honorable edum blue light e kamia se February ho hye ye edibisine unshada ntide ekoso dia wadan anamuntu ba na odi ru akwan yo me nchia wati for ne ona mo agema mo hwe 21st March na eja to ho na eja ne to ho no ye ndai oso ye ni omo adi nkita ho emebebe ma kachifo ne nim defo so akoho akoche ndi o se yeyo eya kamia ye se dwadifo no ewo adwen bi se ase ye pese eji asase de fi o se nti omo a de harso eye de omo pe na enye bibia nti na mpanyefo chekere mrade maaye eye se nipa bambo ebedimu enti na mlawo na mbo se nga na ne shi no mu si dan na wo na komu nya assembly permit ansa no wasi wa akoto asase ana wa do asase no se opeso di dwuma bia wo so a o se assembly ma ho kwan o de draw is that ba de omo ye wo ho nyina ebie no a o assembly approve na de edikai sase bia wo Kumasi he bia ya santan ne dia enti se wewe for e mama fo kodi ho dwuma ya ka wese na purpose of be dia asase na sesa ye ma emu anso de so ko dia asase fi ohene ho na buta ya de ko dia asase no sesa ka asase na ohene ne dia dika wewe for so munye wewe sin beneze bia no mpeso mo ye dia na te so mo deviate from railway service because asate ehene na ye de asase no koma no but ye nyina ye otofo na nti ade ni buati bia ni bi go ayi de na ompekra ya ko ye nan nti no no wa fire sa de ma ja ne je nsem ho ne se abra ja ne sha ase no na fire service for enya kwan nkodum ja no se na ka fire service for nya kwan kodum ja na ga aishe nipa dodo ejapade nti empanifo o kasa na ho bia o maka che ya se okwasia eno osu se mia bio sa ade na to ba kwa so enyanza na emene nto bio nti atorentem na ba ye no emu esia hono ne se de edika ba ne se ya ye no prekese se emergency service person okwa wonti me enko bo awo eja ene yare ene ohawo ene ye nanam nti ye mo mpa ye se
Say impu ye makwa so munye dwuma ha. Eja yare ene ohaw emra ho. Na mum ya nipa ide. Ebetimi aba. Kayo. Enti say eba suahunu be na ya fa afiri de di kansie no mu a ebe bi wa enko ha ye enko jinsem te say de edi ka ba ye no ha ye ejinsem enu nti na Kumasi Metropolitan Assembly wo ho na nimdifo a o so oboa ma nipa sika wo japade ye bo ho ban no wo de wonim de ama ya kwankyere na de adi dwuma no obi aho ato nti ye dikai KM ni interest bia wo blue light one say ye ji asase no de akwa komo obi nipa wo mo local stores no 429 say ko ba say ye bu adan na yes ni fufuru a ye be si 429 ba ko kra mu so say de be ya omo na e de omo store number no da sa che ne pepepe na mum tabra yesi da na nimdie ni ho nti ni yesi da ya fa sprinklers na de yemfa bi nwuram e na abefo nimdie aba nti si yesa ko ye ho adwuma de a o se fa sprinklers be okay o se baby a nipa e wo ho no obesiesie wo ho ya na bia baby a poso ogunzo kwa o se be okay ni nyina ye omo aye dia na ye de mfidi akọ ama mfidi na ka kyereze e dan na wo ho no e do so se miensa emu miensa ni fa bia na ka ho de eja na se no beams no columns ni nyina asai na dan no so no e weight na e jiba form and this columns ni beams no and the metals na wo mu no aye compromise what the blocks e ko sha say over time wo dan a yes you gonna have be dan na isi na ebu da it dan na kasa ho the integrity aye compromise nti say ya the cement se mu say de omo ye na dako esu be to abro no so to mu no be enfie mi no enfie mi ensa no dako mu wo amos dan ni nyina gira buburo e bia na wo kwa koto ade wo ti ho nka bia bia sa ade na wo na ogire m koto ade be bu aku ne say dan mu be dwiragu nti dan no kata na nimde wo ho nyina ne che so o si dwiragu enso ebi mu ya ho adwuma ya kan se de omo ye no medi ya o ma wo mo mi ze mi ebio ze kwase na esu mi ebio na ebi na omo so because usika ashe o san kakra no san kwa kosi dan a ebesan be buo ye besan buogu na usika na kwase mpremie no wadwe we enye na wo ye Kumasi meyo a wo tumi abro wo no so no ende na wo so betinya ya tumene eva nkunba sɛmɛnim sɛ wo na betina chance ɛma mu nsi dan ye dwiragu na kachre ene ma kache se medwiragu nti me de ne se emre ebemu a na so se medwiragu amekwa ko dwiragu me dwuma no okay because edikan me de chance ekoje ho nyina me koje ho nyina omo mobilize ebebubu no ama me ka ye me ka do ka se me san koje ho bi wa omo bebubu no ti ne koye o ja se atosi bi o mi de so for be 30 eko me hwe situation na o se me withdraw because obi wa ni sika wo nyina japade nyina ahye sa nipa na on value nkwa bi okay jole soja for kono so a o de ahomete beba ama de soja ni be ye no wa ye no de wan hwe ya na yakohwere nkwa ho o ja se intimidate say sa approach no so emwa o ja se ti na o se me withdraw soja for no so e de free ho na yakopon obo wiase wanto cement na no kasa ya no de bo wiase what I say into the meeting no aye se kanyidifo a medwene omo ene se memomo hu sinto a e wo de omo ye no na memomo hu boa de ye pese ye no e be boa wo na sankita hu de ne de me fa nka me wo mo okay nyame adom asase na eteso no ezante hene dia tu va frɛ ene waka che se nana no mo na wo ena asase no so ye ne dia nti dwuma bi edi wo so be edi ma no nti o de achamfo asabo a charge ma bonsu tu va komo ine atwa no sai Kumasi Traditional Council ene KM eni nkita ho na ye nhwe na de omo ye no ye nsia no eno da me ne me pesa ye de member ne makachefo ye de yen technical report akoma achamfo ne na mama hene okay mo gidie se efia da ebe nananom
beto sa afre yen kiemefo no ma sa to sa afre dwadifo no na yen mienu nyina de wona na numu no o maka che ntise obi wo na so se mi na umume na de meka no fanya se na de santene be fa chamfo so aka che no so no na so se on fa ni die ma santene se ne ne hukuma se be bia de ko ndi ye hwe ni se fiada na no ma me nyantie so be hia yen ene dwadifo nya ti me ne pesa de member ne technical team ya ready efiada ye beko na no makwa ncha mu mai bia no ye de bidi djuma se bia koma se be fa ntuma papa fa ntia sana ye beko koma se ana sanse le biduo ana mbidi nkomo ni na be wie no e de enimu ye openyi afre de amin tutu aroma ho fa nkwachire penyi se anoma be ni this ye ko na no makwa nchira wo de be mai no ye de aba be ye adwuma ni ye beta se papa ni ye betwa ko se nyame adum efiada me fi ko no ni asamba ona so se beda mas uto ba na de medwa di fo me de menya ma mo bia mfasika nkoto cement ye amanyofo ne ye ho ahotio amanyofo ya o mo nya cement ni abo o mo de bramu abara central market shi ye be ye fi wenu no mu ni Ghana obi de cement ba ho die was cement ni afa nko ya na o mo de lo nya kumazefo ntini wa abo na etimode na ye bo o mo na we mu ye special people what does that say so ya ma ba kwa ye ni babone what does it is udi amanyofo na chi a be se osika what does it mbe bia mitie de me menya amanyosem what does it me no me wo mo bia what does it inti omufa ni dia ese se me gina finfin se be yakoma se e betumpo na e be yese di na ehwe no munya gidie se nka na ibi yesisi wo ma me pension yesisi wo ma what does it me ma se santene bo se asompa na me de beso dize me kozisi santene na no ma ma chi asom na me she ho bo se masom no ndi de ye no kore na me de begu kwam obi a ho ato no ene be me makoma ato me se adwuma ye de be she me sa ma ye no kore ndi mo nya hu bia se bia ke me ba besi na wunya bi se de me bia na ete no sabre we entisa ye de no kore ene be ye adwuma no se de be ya gidi ananka also nyama ke me no e be san restore e be da super honorable for Mase Mayor Honorable Richard Ofori Ajimai Bodi ne no eba ebedidi enkomo nti e ran mu efinyambo efiade ko bia na de omo nkodi de be fema bia ya sande ababa to mu aha aya me ya santini media kwaso edi ye nchihye page no emu bia so sanke bi wa drencha na se post bia comment section na ofolo page no e de amaye switi na danko na di dwuma de onchia me emma true ni na so ye damase asamo e dan so wa je behwe yen so ye damunyina mwase yakram Mia Santini Online Radio, your number one in all things Asante Man. Culture, traditions, and people. Tune in and enjoy.